Kaya sanang kasabon, kumadati din sanan. Kanaw tumilang busto ka pod isuang dat sambayang. Kinarahingan di asundo isuang kanya sorga. Kung sikaw dot kaswaban iti, kan pehed patilambus diti kaisisan dot sambayang kaswabon. Dadamot dahad isuang gat mangimbulay da boros-boros no kaswabon na bayno. Anuan ni ginawad asimbayan. Nagi kanoy had mo na resid katanud di panambarasan gisambot asambulo alanus pakinangahan dahay. Pengka nagipiramutan dahay nga kano dat manggigit mangoit nagi kaindalan iti kaisisan miampayad atibus sagi sa maupupusan. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, insan pod maboras akod sanong swabon kumanati di insanan. Sanangot hapodamonom tadaw itulan ko onom talib no matid na pinta nga atulan na bayno. Aruhay di ko tumalibot bulanan nam. Isuang kasiwatan iti puji Tuhan to kano to kay kagod ay nakamong idit bacaan maraton pamuridan di kaswabon na bayno. Suway kayri nga harati isa o pagangatan ko. Harlo sinding gaman to ko po niya dendahom. Nakashare na lingid did hila grup-grupo may to ko si Karapo gitu. Subscribe itu gratis kadi den pirih hit subscribe ini bo. Ilo na po sinding ilo nga man semua kau di YouTube. Typon na pada kayo hot. Ngaran do karuhang di Mrs. Ngaran karuhang di Pasar Justin. Rosellen Gulon. Haran na pa imilad pa sheh daling hila cheta may da kayo. Sheh ling hila sinding Berjalan ke surga bersama keluarga aku kan ay tuluh daw tajuk daw. Okay. Ako po din ako pangila ka piyam paingkurit maraton din ako napupusan na rin di ko amo nga napupusan na kan datu mumba lagi sumuang suang laho di page ta kita ko. Kay kasabo na ba no? Isa panambarasan dit agat agat kang kupagima nga ay lani dati paingkuro. No kita dati dat paingkukuro nang kuot ay pikaruhangan di kano dot mamusus ila tanganak da iyalo na po nga aparagat ka daw isuang dat pelayanan nagi to ka ilo da mamusus at ay papaindalan dit kaboboyhon ni tamu ang sanong serat isuang keluarga nga harakaw ludan. Napongoh nagi bah. Tuluh na pa di panambarasan dati kasabon ba nga umbalando mamugas. Okay, haran no loling dat share di Tampinay Santani o di page. Umbalando mamugas akon ko wala na bugas. Wala na bugas. Umbalando mamugas. Nakurala tu umbalando mamugas. Nunuhaman pugaso. Nakura tu umbalan. Nakura tu akon kaborosan dat
may pugaso. Ah, iya didahit aduya lagi, may pugaso. Nga ilan po nga, umbalan daw mamugas. Wala na bugas, ay suwagas. Ayat no padati nga iswa nga Kolosi 3, ayat 8, gisom daw pod. Maanto ket kitab bahasa Indonesia. Kolosi 3 ayat 8 gisom pod, terjemahan bebas. Nga dondo patamo no ancanan iti otogod, aratan, karaton, monondos, boros-borosit, amu osonong iswang mantada kabangno. Kada kau na did magiudut-udut. Tu iya kau na pa nga minamalakas kau na ditulundat laid kaboboyohan daw. Minanganuh kau da sinumilit tulun da wagu, tumilambus sa iwaguhan, katarimoh da kamilaan di atopot, tumanud dot kaboboyohan da kinarahingan. Tulun na pa dilolo nga, tulun da wagu. Ina pa inoray tanda hiti nga, gumu iti pamadilo, kapagulo, ina pa'y kapagulo, kapagulo numan ray tayo dahiti nga, patamo na dakod insanan iti, ya itu marah. Tok marah. Aramay kalot ay pintagadan. Isay dako orahyan da pintagadan. Takay orahyan da pintagadan nga, bintagod takay magi. Tokay. Namatigi aramay la pintagadan ay. Okon pundod iyati tu nokupang. Kikang tokon ti. Moy ka nakaraja, tagodon ko dit manager, tagodon ko dit supervisor, tagodon ko di atasan no. Ay, haramay kamo. Muti aramay pintagadan ay. Doho no po kapurimananam. Bagal no po barasan, haron no po kasilapan, kasalahan no. Ay, tagal mintogod borosan no po. Ay adadi ka nga mo tiyalo. Ano po? Tu doho na pod ay osaraw nga nakalahing to kanat tiyem. Natagal na tagadon bo. Borosan na pod ay mo ti di ka nga miloho dillo ka. Iyon na pod di. Kadanod kaylo koyd iyat. Iyo na podam da hari ti di osaraw ko. Tu ayo na nakalataw karati to ko. Iti napagya ka mo da kasilapan kasalahanam ay tumalib bo. Suway pundod ako magako ni di kasilapan kasalahan nula. Nga sakira na pod ako na ni ditulun ay muro tumagod. Nga sakira na pod ay magako ni siya nakasalam. Hari gya timpud-timpud apatu ti gari bo. Ngon na pod dati potapi kad iswang na pikaruhangan. Tok ilo no ba tumagod at asaro idatid awayaan. Isay guntagod is kusay kay tando. Mi pasas na po bo. Kapi pasasi gadudo. Dam insanan to kati nga hari kapurimanan da tumagod o bintagod ngay. Nga nukad hiti may na dati patamo. Ilo nalo umbalan dati mamugas. Nakura to umbalan. Kundi ka sonong-sonong at tumingkad da o bintagod.
Kamonda tulunod ay guntogod mati ulunna itapa daw nga guntogod, tina daw nga guntogod, tatapnod, ilo nakakuan isya nga guntogod ka. Iya nga magakuntok katurunan mo ti pangorongit. Asanong kumonong kiyad kay kumono guntogod. Ilo na kumondat umbalan dati tu kaniko asanong-sonong got moningko ditit kaubasanan datid o bintogod. Saira napondod iswa nga pikaruhangan nga ilo na guntogod, ilo na guntogod sumilih det boronguson. Guntogod kana pohon asili boronguson iti naponda kamon boronguson nga namon utunom painkuro. Guntogod na pom idi milaw-milaw pa takuri nga boronguson na pohon ay ikamoyan dat ayso na soal siasat mangkurapit no mangkuradang no. Jadi tumbayan aku dot ino pay dati napurimanan do kayo napurimanan isuang da pikaruhangan o bintogod na po ano bo aramay bo. Ang purimanan no pa dati hingga karahian dati o bintogod ko o bintogod. O bilasu ko o bilasu. Sekiro miyaga lakarita man dati si tato hingga hot o binlasu ipiturul kay disol. Lumasu gaduo nga ay umbal-umbalan padandit o binlasu. Miyaga pa karita lumasu ngai nga padanda o bilasu kopi o hidisol. Kalasu-lasu yung mga irihat alaid do kasogit. Kamoyan dat ayson pakayaan tokot ti. Suway ko umbalan na dati mamugas silot kaboboyhon dat o bintogod pamara. Paingkuro piya nga no kadila umbalan giya. Hiti no padahom patamo not o insanan iti ka. Nga ilo no padi tulod panambarasan dati manimbang-nimbang pod okon ko sonong-sonong got iyada iti iyadan iti dia sonong yadan okon niko sonong-sonong iri tu piro no linaid tokod o bintogod piro na taon ay guntogod mantadit kasusu matu omdondo panuan naman ng kiyad. Jadi may dati umbalay. Suway kayri ilo kamoyan dat geram. Odo hom geram ti pamanga kasuangid panuan mo ng kiyad. Nugia ti kamunda geram iti aratan mo ti geram haratan o binratan matulo iti no po kamunda geram iti nga ay mo ti okon niko kamuyanda tumugod bo aratan miyaga lidit pono kakaruhangin lot benci bolo kok kita ko nga aratan ko na siya benci lebih kurang benci lah legeramil lo kok kita ko sailin sarun nga aratan no kuna ngaran lagi kita ko nga aratan nun sekiran i-group WhatsApp o kita ko naging ngaran di Mary Losod ka nga aratan ko na gitu. Tigiran gorigitan pengkuro gadil gorigitan ko tigiran ko susuay iya disusuay kalombusan nila tigiran
asa-asalaan ni mamarait nga suway ko ngayon la tigiran gi, nagarit ti komo sisilapan mamarait, tigiran, aratan, gorigitan, oh ilo ngai na matulo gi, nga purimon kadati ay okoy hit, koy oyhitan, o ilo oyhitan, oyhitan ko kokito, ako'y tumugod kokito nga oyhitan ko, hmm, purimon kadati nga ilo no hit ay koboboyhon datid iswa nga pikaruhangan, o bintogod to ko, suway gadi komo nila nagarit ay, oyhitan to ko, tumugod, ilo no lat magipasas-pasas ilo wagi magikokoruhang lat kaboboyhon dat ipanuhuan dat manangkiad mangada. Duo nagi duo nagigit, o bintogod, oyhit, oyhitan. No kayhitan dako di karuhang na kayo. Atukanan, to gumumu ti mamadi kamu sa dusun dat apagihupan gi, atukanan. Nuno katukanan no di karuhang, nuno katagadan no, nuno mumensay di otogod, otogod ket di karuhang. Kakita ket di karuhang ket mangilumis-lumis, oyhit ko kakita siya. Ih, iti no pagyat da magisusuay ga kapuriman anta ket ti bo. Harohi mo ti itit itinepot nakanaro-naro net umur iti nongkolahing nakabuadu-buadu 'no, mangilumis apo iti di mamadak-madak mo maginso-ginso nga akon na gid susuay kakitanan. Iti dit bida kadi den tangana ka pamarait ket yun sakirad mo maginso-ginso nanday karuhang nga pay kukurat kakitanan mo. Oyhitan ko kakito ko pay kukura kataluh karaton. Harohi ginawah nud momonsek karaton ka. Oyhit oyhit, kiginawo da momonsay ditarat, niat jahat. Tay kahiti na po nga kejahatan. Tok oretan na po dilo karaton, nuno na po nga painsuang la kamo nakaratan dat ngono kay siso gi ila tumugod ko, oyhit ko, tigiran ko. Monotos ako ay mamaray ti la tigiran na sigag kakasimpang. Tigiran ko, gorigitan ko, oyhit ko, painsuangay na po dilo karaton no kakitanan nga harakagulot kiginawod momonsed arat. Oh, suway mo ti galat karaton na nawonsay nam kiginawo nagi. Nakura tu ila ginawaon na ginati kiginaw nagi nga maan na dapatamo tu iri no hit ay manubuon di ginawa datid poponsay di karaton. Suway kaylo karaton, fitnah. No gyati fitnah okon ko monondos kalo, monondos. Harat tanak ko tasud hitid kinenendahay bo.
Ogu mu itasud di, ino poy molohing nga apat, ino poy tanak nga apat ti kadaw. Poay nga tanu pukulani di tasum poy kuro. Sanginggili di salipar hila saliwan nga mun tinagak mon toroy sa tumagak, ay hingga madi pakayaan nilo nga adu ya no mo ti tasu hilo tu sareseyso no ngayon onwo kangku. Maydlayd nga godudu nga adi hino. Kayla ay nga tasu moy panangaw. Paingkuro komo na niat jahat. Sakirot iyati iki ginawo dot arat tay komonondos. Ino po di panandasan dahing ay haratulon na manakaw diti. Haratulon na manakaw diti ka. Nakuro tu mun tinaga ko salipar. Taud-taud ino pa may panangaw nga itaso. Ino pa panandasan dahay di timpunon nga itaso molohing. Tu iri nagyay okiton mimpanaw diti. Kada kaylaid ino pa'y tanganak nga mimpanaw diti antakan da ayahay hino. Tanganak moy panangaw dit salipar. Nga kada po diti nungon ko'y putulo lamay dit. Putulo lamay di duko idi. Kumatol ka kagyat lamay di bohom iri kakuan dat may pintangaw no may pingkokot. Jadi ilan pon datang nga duko tu gigisusu pom ngon napakanda ragu mo manipu ngon po pintangaw wala ay man ay ngon po pintangaw mangidu. Nakumbala ko imatim ay atapatin tiga kapiyo hoy. Ngon pompodo it lamay. Makay ragum. Irin dadit monondos na dadi. Monondos na dadit. Taud-taud itanakot tasu moy pononggoy. Tapi kukurmalad isuang pikaruhangan. Isuang kawalay hara atagak isay gulo tandasan no. Hara barang nud anu okito isay gulo manu tandasay mine popondali. Tatap na dihiri suang kawalay isay po di ka. Itanganak nga di mo ti ki. Nununuhit ada ti okita dihiri walay. Ino pa'y gulod at tandasan nga itanganak. Kano pa kayo nga ikaruhang. Taud-taud iyati na kaliho. Pengkura ka man na kaliho. Bigit-igit nuit pamumpod da sandulo. Hara di mina nalipaon dia. Sambuta nuit talipaon. Susuway ta kati wagi munang kiboras so pa nga. Akan na pa ka ay pana akuri it paingiri kau munang kiboras sila. Kau basan na pa nga mingkakat to ko panaw. Pana katelepon mo na saliwan. Paingigit no dihit pumumpod da sandulo. Kahay mo nalipon pailiho no hit handphone. Pihumihuman dit hinggo na dihit. Kokotop pidi ka. Pihumihuman okito. Antakan na po di mi telepon ko nga hiri karuhang no. Isiyon na tandasan no. Ni masih kokotop pudi ka. Ngo nuhotoy karuhang. Nakakita ka di kokotop. Ipamumpod sandulo. Amu. Gunon no pa na rin di tino ka. Intay no nga. Paingigit ni kokotop. Ipamumpod da sandulo. Monondos sa dadi. Iya din hat kaubasan mo. Hara na po ada ti okito aylan nga na. Hiri ni ginawad
Mumbalo dadi monondos. Tahu-tahu nalihuani hari monon sipik soromin mato. Ih, mamar soromin mata euy. Om pokoyo nu nadhilo. Sigagay pihum mo hinggoh madi ko pi soromin mato idioy ka. Pihum man itihit tuluh. Iri na ko'y kamonda tugaling kawete digi. Nga iya di ta kumatidim serad ata kono po kita nga mimpunan da monondas. Monondas si karuhang, monondas si nganak. Iho na pa tu o binlihuhom haron na pa'y barang ket ay igitan. Niagal ka kunsi kunsi. Kada na dati pondaliho pailihan. Kaundalih nu papailihan idi. Nga hirinod ay garit kanu magihum. Tumogod konondo. Tumogod konondo mimbulay na oy hitan. Adeh hinggo makopiori ka. Taburus kopiadid hinggo di kopiori ka. Tumogod oy hitan konon lagi. Tokom haron po hit awawayaan no tandang-tandang no nga harat kawayat tingaw nga gumiyak na nga tingaw it aratan tumogod kano didi magihum ba. Okon ko haramini pagano nga nakasimban mi pinailihan no ano na di asaro inapay asaro nga ihirip pailihan kasari. Intay no nga ahin no. Taw-taw iya ipinapasimban dit pinailihan no. Hiri na no tumogod no. Mimbulay nun dalo kamonda tumogod oy hitan. Rumah atau ginawo. Monondos nundod iku mamin itu tu aubas ka. Iyawi sendiri. Om boros-boros kata-kata yang kotor. Muhat aku di kapiada kayo nuno do kayo dat pengintangan pendapat ilo kamayan dat kata-kata kotor. Nuno malo oy gi. Sakirad iman toko patapikad iti kamun na pikaruhangan. Nuno kata-kata kotor mi karuhang. Gatil kata-kata kotor gi. Sakirana pod mi karuhang ay so kamun na kata-kata kotor gi. Iboras kapiyo bo. Nga kadaman haro korong usuay. Sakirana po borosan natin ilan na pa kata-kata kotor nga kata-kata yang lucah ka. Nga isuang na pa pikaruhangan nam. Ay sa iti kamun kata-kata yang lucah bo. Nga kadaman okon ko karuhang. Mi karuhang no bo. Mamarait ko dit dong kusay ko don tandod imi karuhang nga imo na pot kapiyo bo. Iho na pa kapuriman dat iyo ko mi karuhangom. Iyo dit ay kasalad o purimananku. Nga kada na gyud it okon ko karuhang no. Ikaboboyhon dati pangigit-ngigit nga sakirana pod ay mi karuhang songkoy gitan. Ay say kamoyan dat iman ay say kamonda iman ihumi-humo om hingga igitan. Nga pasti kan mi karuhang mah. Iboros-boros nu. Iya dit ay mangigit tat ikaboborosan dat sakiran ilo kata-kata lucah lah.
ti mikaruhang. Nga ma iho nga magakun ako nagid miagalilot pinasurat di komindi moili gurin. Aduyaan ako nagid ila ano pakamuan nila nga ila boras-boras at ila mamaki boh. Papakabuduh ko, basug ko, irih barigi. Da iho kapuriban lah. Sakirad imi karuhang nga mamaray ti daw ko idiya ko miagalidit okoni ko kapurimanan da ara ta karangahan mo. Tu karuhang no giya. Nga kada nga angay paboras dat ay itulon da suway. Kada po harno natagak di sa nakarosi atas. Ilan pailisok. Bah. Jadi ilo boros-boros at kata-kata kotor. Doho na po kakitanan nilom sakira na pod iati imagyang balut nga okon na kay kada ta ko pomoros termasuk nahi kata-kata luca. Nga ay lobi do kuma di boros-boros at atumbayaan ako iho nga magakuno ko ikaboborosan dat buduh ko, basug ko, no pa ngay. Ilo na lo bagi. Ya. Nga isuang na pa di pagyang balutanom. Magyang balut po nga ay sakira na po isiso kapiyahot ginawo. Satu kepala kadi da malayo. Ay so ikapihi kapurimanan nila tilo mo. Kasuwang ta kano pod. Ako nigyan na kay haraho tamudan na suway nga sakira na pod monopoti ka mo yanom. Ay sibo sala mo. Nga ay dia tamaan da ti public kapiyo. Susuay matindahot. Panandasan da tulun doho gi. Pabagalan to kanalo oy. No pa kago. Ay gumo pumati di. Kada kau na did mangudut. Tu iya kayo na po nga minamnumana da kau langkaso itulun da laid kababoyhon daw. Numan to kadi guno itulun da wagu. Patilang busto kad iwaguhan. Maya dat kamilaan di pointapot. Tumanud dat panudukan da kinarahingan. Oke, mimpait o sikap. Isuang da pikaruhangan o gumuit ay manto ko iduo. Ina po hit panuhuan da hiti tumano diti panambarasan dati kaswabo na bay no. Nga harla kamon da laid tulun da laid tulun da wagu. Halip yan laid to kono mikaruhang nga haro na po imila to ko pondaron. Apatut to kod man pondaron isuang ga pikaruhangan. Wakon na po di nga ilo na naretan dati dito no. Guntagod. Puri mananday guntagod kod pero na di taon mikaruhang. Oy hitan, obingihitan, papuendalan na karaton, kapuriman dat ay abintanus ko, mo boras-boras no nga, osanong kumadi karuhang, ilo no ngay iloman dati umbalay do mamugas iswangat kaboboyhon dati. Pagangatan po diti nga, moid monopot kakapiyom minsing umbal kod manang kaya dilo
moy anu olihuan umbalanda gia man pasurato, pasuratan nu umbalage dako pasuratan nu kaboboyuhon nud apurimanan nud apatut man iduo man pugaso isuangget kaboboyuhon nu may inapay pikaruhangan nga alundus alumi sa kakitanan. Jadi kada nu patalibo inaretan dati dite nu marah, geram, niat jahat, nu pakaguridi, monondos, kata-kata kotor, nu pangay kaboboyuhon na kod apurimanan na kayud man iduo, malas, malas mo ti nga patutin iduan gi, pemboros, obinsima-sima, dia gosip, gumuto mo di Jadi kasadia napakaganda kasurat nu napanday kaboboyuhon nu apatut nu simbanan nga manunendo saya dat hiri na pasampapi nga nunulawan daw nunu panakisap obintogod sabar hitan geram nu dihet lawan dat obing hitan obinsianan man patiad dilah niat jahat niat baik. Yan apa niat jahat tila nga borosan na padatid negatif. Kok kita kasyo asadu pom teko kita nud sapi angis sapi rak-irak kay karang pibawarsan sapi rak-irak mintong na dia semua nu ino pa negatif di nga yoho mat borosan dia lolo kan yoho makamoyon dia lolo ka nga moy na pun di positif niat baik aramay ni lo kano po iya pia bosan nga no di kakuaan aramay ni lo ka hirin niat baik obintondos memfitnah nunudi kata lawan na memfitnah boros-boros si kasinduol boros-boros si kain sasamod kan lawan malas akaul aparu gumuboros ing Koreano boros sekerat yun di nah ilo not panalob jadi ilo dihot ay pagangatan iti panambarasan datid kasuabo na bayno gumu mo ti kaboboyuhon datid sera no pod man kapio sa resido nga gumu dalat apatut do umbalan datid mamugas sa kaboboyuhon dati kadad sosorohon no patibo ka olihuan umbalay pagi papasurat papatulis ulompiro no ginumu umbalan nagya kapiad mo no potet ay monongkiad kaboboyuhon datid di umbalan Mia galit oso nang karangahan nga tepo kapihom magano hitimpu dat papatam ten sanan nilo. Pero no taon no guntagod sigag kayem suhuon kod kada na di guntagod ka. Pero no taon no agayon nakan suhuon kod kay katalupiring suhuon ko mangkanda sampiring ipay batutong nangalayang na nga agayo di kasuang nga patigaan suhuan ka di kani ka sonong umbalan dia sanaray monteroy sa indat right
sudah diatasi ka nga tokoy kasimban naman ti kaboboyohan da ti di. Ay ilan dati dat ila na pa kaboboyohan nila nga kani ka sonong-sonong mo nang kiyad nga mantad dat ay makiuhop to ka kuma kinarahingan iri ni panumbayaan dati haran na pa panghupan da kinarahinganom ila na pa kaboboyohan dat patut teman dati pugasad iswangget ay kaposiento ko imong igit to karutumon iswang pikaruhangan adaan to kay mantad panghupan da kinarahingan. Sumambayang kasari to ko moy dat harap harasakadung kinarahingan iswangget manguhup datid mo nang kiadi di kaboboyohan nga di sakirad haro kalomakon dati asugot dati ikaboboyohan idi nga maayna dati akuno sakira kasala takod kumakaruhang akunan na pod manang kasiyaw to isiyo danda kadaw nga kanu nagid manhakot sakadung kumadiad manang kiadid di no yadi sala ki may dag ino pa ita aramay di tampinay nga asaraw ko di pansikul po bo harati sangulun may dagyadho sa naraya nununahit apatut kud man tangkiadad ti kaboboyohan ko ka mo na pati ti tambalot ta tiso mamay mo ti disyod poingkam ko iti dia ujung-ujung ka tinumagad dagiti numan kapya imbulayay ki kada pondod kanu di karuhangam ay may dagyadho pasuratom nununi apatut kud tangkiadan ka tok iyala mo ti tagumot ay lan kaboboyohan ta ko ki nga may panimpunan umbalan no pala noray tanaho did iswang dat Kolosi 3 ayat 8 5 no matilo ki nga iso ya nga di aga ti takita ko umbalan to kapagya umbalan to kod ay manimpun isay na koy lo o bintogod o bingihitan niat jahat o bintondos mo boros si kasinduol ba umbalan to ko jadi pinagangatan dahilo ilo no mati ikaboboyohan dat tulun da laid jadi tulun to kada adit ti wagu pamay to kono paindalano ikaboboyohan di tulun da wagu ilo na po di kaboboyohan dat o bintogod o bingihitan haran niat tatarat o bintondos ngay boros ita mo nang ilo ni kaboboyohan tulun da laid jadi tulun to kadi ngay wagu pinsing umbalan to kono mamuga sila iswangget kapasyan dati okay miagal di pahitian to kanati panambarsan to kati kasuaban na bay no puji Tuhan tu alumi sa piramutan maya ilat YouTube nga minakinangaw no matila YouTube bay no Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. ano may sisa to kadi iswang samayang kinarhingan iswang kerajaan sorga kung sikaw da kasuabon iti insan pod nakaimpupusi hati kay sisan dat samayang kasuabon minangintalang yahay da pira-pira kaboboyohon di patut dahay man
pugasod iswang kaposian dahay, may dat inapay keluarga dahay nga kapuriman dat sangkuran ang kolinumis, dasayrad ila na pakawabayuhan dat pagaduhan no nga atang kiadan dahay. Manta da kalomokan dahay, may nihay ampunay uhupayahay, may dat ay ano dahay mo nang kiad ila kababayuhan nila, hali piada awagat nga tumbayan nihay manta da panghupano, insanan na pala nga atalibambanan dahay. Konsikaw nagi mantadet panghakano sa ninaro tadaw da baynod iswa nga tindalanon, buru-buruon, nagi kalidasan dahay. Tinasambayang dahay, iswa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih Ayah dan Bah, hinako po, kapiruba to ko kagod kaswaban na suwab.